no e de atum enu nti ba bia wo bia no ebre ne so a na wafre na nyamedifo aka asem baako e de ato so just one word oba enye kasa tenten efrisa kasa tenten wo we entoponko enu nti wo ba na waka wasem baako se odifo ade we na mehwehwe me pese schedule nyamekase fa wo so na wonye sa ade we ma me otumfo schedule nyamekase benam na ko asonso ama sa ade wo hwehwe no abemu ama yawo program eda yanim 24th November Mrs. Our program where dear say a betna na yanka ho asem na chese ya ama dwumadie nwanwa so fefe hwehwama otumfo schedule nyamekase nam na ko a odifo schedule so asiesie sa dwumadie eda ne 24th November na ya wie 30th November saa da ne de mese erade be ye erade ewo saa brane mu enu nti onipa biara o how da wo so amane da wo so no so oda na bia da wo so sa wo ton ade sa wo di dwa na enkoso sa wa warese musika sem yare obi wo no mo ayare eku no spiritual marriage ni nyina ya ade so a eda nkrofo mas nyame maso enu nti na otumfo schedule nyame knua afiri wa battery so G OD4 line no OD4 line ye 0553 011926 OD4 sikadwa ne line no sa line we eye momo ubetimi asoya sene sa OD4 me so me de sa kakra mi we e de pia mu dwumadi a mudie se dwumadi ne nkoso taku ana sempoa bi a wo de beba no obra nye kwada ebenam sa ska ne so ema won so wade so bi ada so a wachina cha unya somufo no eja besoe o ema won so wokomu aye ha momo line no ene da so no ubetimi asende kakra ade abreye ena se wo pese ye bo wadwaton de enso ho da roma wa ene kasa ne da fom boko se wo pese ye bo wadwaton de enso ho da roma wa ubetimi afre OD4 line no woni konkolifu a etie ye nyina ebe lady mejo so na wo te say ebru eja guso isira me e do tumfo schedule nyam kesi ase amen ena nso ne ne yeah ena nso dwumadie na lady me pa cha me da se ena eja insha enko nipa bi a waje bre no atrase no wo hwe aha Tete Atinpon dwumadie se de bia ya no guso aye no edi nkomo ya na sariki nyina ye de ama ahwefo ne etifo se de be ya ye hwese mutie yen ana na se mutie ya mfa so de be na monya free ye ho na fei ya draw osofo kwabra vi no kwabra vi ba ko pe no kwase bombo ba ko pe bombo ba ko pe na obedi 20th anniversary ya be ko de na ya ko na ya kwa akoye ne ba bro no ne kura ho de sei se no kwa be se watu akọ o se nyameti ase o brekum nyameti ase e won se wo ti brekum fo mu amunya asore nkobia kanfo sofo muzu odifo amuzu Samuel amuzu me kanfo na so ne mamo the anointed chapel say anointed ministry and chapel mu ba ko papa here comes for your breakthrough come for your testimony come for your testimony yeah and you breakthrough no be trem testimony come for your testimony what you say yeah don't be line no atumo anunti line dem 0553 011926 wo betimi afre wo bra ye kase ya papa yenko bobo won say the woman say enipa pese esom awurade ba enim awurade esom yesu ka asem bi e wo John chapter 14 verse 15 won say modome a muni masade yeso na yesu ya sa ka asem bi won say afini kwa wiye ya Christ asem na make you sama fa yesu na ma omu ente ase me say eye Christ what you say Christ and ye wono anointed ono no odoma nkoma no a ono the anointed oni pa bia ne asase so abena wo cha awurade what you say enti Christ na sam na make yi ti ni papa say so Christ but you know how to serve kwadwo said the kwadwo say relax the answer a Bank of Ghana papa bibia sada bibia wo so wo nkasa what did you adam so ba wonyem what you say okasa na maye asa oba wonyem anani a papa eje hu mobo omie kwa mawo metewa hiem efi na kwa watamfo nyina hwente na oso mie mawo ensi wabrabo ye amen ba kwadwo hye no nso
Hello. Program no started. To bomodi anebra. Hello. Good evening. Good evening. Me don for wudi ni baby a wo kasa free. Wudi na ma o. Ola ni nye. Papa yanko kasa. Ana line mo wa line mo na. Papa kasa. Lady, no me kasa any papa say some Christ, but you knew how to serve Christ. No kwasem. What you say? No kwasem. Na Christ ka asem bi. O se so obi biara so awurade na afe na ekwa wie ya. Ese se abusua biara. Abusua bia emu etire no. Na ese abusua pani biara. Ese okuta ye de bi. Okuta bibi wo ne nsam. Na nko ogire abusua na nam. Ede ko afare bochi ananim. Be renew o covenant between abusua no ene odomankoma. Papa obi so be ka cha wo say enonti na ye bo afore e wa asore dem. Se ebia afini bedura ye se ye bo afore na ye ntwama ne ade ye wi ane ade akonwa si wo na ya peche man bi in disguise tie ne ye. Okay. Aso dan no to me be na ye hu adwuma. That is the main problem. Won so betimi abo erem 0553 011926 odi for line no me da say baba yenko. Lady ma men for we ntum say program no ye pani pa mako 50 a omo fifi a kire ya omo ni ba bi da e wo Kumase o ba bi da mpa bi ana ne sika sam wo fom onti maji hotel na what you say ye nwie no oboka 7 days one na person obeda sorry dem said ya ba ya won sika sam e ba da be kofom eni pa mako 50 e na ye betimi age won e wa so da no what you say enti so person oba program ne bi na oni ba bi da mama ya okay fire pacha yanko okay Diana how famous yente was say papa bompa e mano famous ye dia yem kroso ye no why na ye program no because papa bompa e mano na won te ready a na na o te ye den e ba sa na ma dwuma dia ya ba sa papa bompa e mano so fire eja wo mobo schedule ya makase ne be na nya makase asomdue mra wo so onte na nim nti ono onte wa shem na dum ne nti enya ho amen amen oba na kasa so fire kasa okay lady the american say afi bia dro ho ese so nipa biara program de ba say na ya basa what you say enyam che nipa etie ye say yansum nyame kwawo yansum nyame kwa yansum nyame wani dasoom what you say de ye kotwa abro no ma ene ye nyankuku ene ye de ye nyankuma de ye dai e ma no ya wo no na nyansafo mi ensa bi nso ye dai e kokohira no o mo be kurobo lady aduham ene sika okọ tio kurobo na ye de ade on se first ni wo hire ya wo akoda ya de hire wo de hire bobo no ho se o mo di ka de hire bi sra no ni ade bia bobo obom sa te sase de no maame kra maame so sa ne ya sa na obata kwa de bi bobo obo ne bo so a e ma ne no fuso ye dai etime ba enti wo kon kramo so mu aho Mohammed ka say yemfa so ne ma won na mo o mama mra de me nya dai ya nyi influence am me ka no kra chew enti kramo ni bia respect na mamra ba wo ba Christianity mu a yesi amamra ye ntontwere amamra hu hia amamra so ni mfaso na sa amamra ni mfaso de a ene na o man na otimu sen what you say enti dem pasa me ka che ni pam o mo chi ase ne say sa afi bia be kwa wie ne so wo da so tenkwam na wo mu yi a pa bebe kuta won sam fa ko do man kuma nim yemfa osika na so because so nim they
they know the truth. What you say? Omo de sum we brew. Just to frame up. Ye frame wadre. Any other wo. But omo no hunu odoman kuma kwai. What you say? Hwemumra, omo sesa omo mra. Ne nkoye January. First April no. Odoman kuma enhye mo no first April any the first month. April no. First April any the first month. And your Constantine no na bezisa emre ne na. What say January, February, March, April now. No. Okay. Thank you. Need January, February, April, March. Be first month. I started with April. April. What you say? You need 12 months. And to call I can't carry the more. You want 9 months. And then I challenge mathematicians say you are 360 degrees